Dobar dan gospodine Vakula, Igor Bajok ovdje iz Ičića vas zovem. Imate možda trenutak vremena? Malo mi je neugodno što vas zovem iz tako prozaičnog razloga, ali za sat vremena počinje 11. Liburnija film festival na otvorenoj pozornici u Lučici u Ičićima. I ja pretpostavljam da sam jedan od 100 ili 1000 ljudi koji vas zove sa željom da dobije po mogućnosti preciznu informaciju o vremenskim prilikama i neprilikama nad nebom u Ičićima, ali me zanima da li možda imate priručno neku mogućnost da nam date neku informaciju o tome. Odlično. Dobro. 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 Okej. Da, dobro, dobro. Čak govori? Ostajemo ovdje. Dame i gospodo, drage prijatelji LFF-a, dobrovečer, dobrodošli po 11. put na Liburnija film festival, festival hrvatskog dokumentarnog filma. Odmah da vam se najljepše zahvaljujemo na dolasku, na jednom malom ili jednom od noviteta na Liburnija film festivalu. Dakle, sigurno ste primijetili da umjesto 4 ove godine Liburnija film festival traje punih 5 dana. Novost je ta da od ove godine filmovi koji su u regionalnom programu također mogu dobiti nagradu 5-članog žirija, od ove godine 5, umjesto 3 svih godine do sad. Svi programi su danas na platnu, svi filmovi su danas tu u programu, iz regionalnog programa, svi autori su ili članovi ekipa su danas tu s nama, pa ćete ih moći pozdraviti, oni će moći najaviti svoj film. Sabina je osoba koja će otvoriti večerašnji festival i odmah dobiti ovacije. Sabina, kako se osjećaš? Dobrovečer, dobrodošla. Jako mi je drago da sam tu. Film je nastao kroz 2010-2011 godinu, kada je meni bilo vrlo zanimljivo to jedno tekuće pitanje ljubavi i partnerskih odnosa. Ja zapravo putujem Hrvatskom i intervjuiram ljude propitujući ih o partnerstvu, o odnosima i na kraju krajeva o mojoj ideji, jer se ja kroz taj film na neki način opraštam sa mojom prošlošću i sa bivšim partnerima. A inspiracija za film mi je bila jedna epizoda iz Života na sjeveru, gdje lik pilotkinje Maggie O'Connell zapravo radi istu stvar do svoje 30. godine. Ljubav prema spizi, ljubav prema dobrom spavanju, hladovini. Na to se svodi ljubav u starijoj dobi. Ali ostaje nešto. Vrlo malo i ni malo. Ovo je redateljski debi Barbare Babačić i moj debi, snimateljski debi. 2011. na 2012. znači 12. i 1. mjesec smo proveli u Palestini, na zapadnoj obali. Jedna od glavnih ideja filma je bila je pokazati ljudima, odnosno progovoriti o tome da se Palestina sustavno od 48. pa do 67. kad su upali i zauzeli to područje, okupirali to područje, znači da je konstantno pod okupacijom. Ono što je redateljica htjela jasno i glasno izreći u ovom filmu je to da je podvukla crtu, jasnu crtu između agresora i žrtve. Why do they have to carry this idea of the forced movement? Same way you do. I don't carry it. You are this. You don't think? You are a toy for the government? Yeah, you are. You cannot. You have nothing. You nothing to say. Okay. Is this like this in plastic?
Pa ovo je film o nekakvom drugačijem ljetovanju, o jednom doista bijegu od gradske gužve koji nam u današnje vrijeme, mislim, svima treba, u nekakvo okruženje koje pruža jedna vikendica na pomalo izoliranom mjestu uz more. Film je sniman u Mošćeničkoj Dragi, znači 10 kilometara odavde, tako da je nekako ovo mu potpuno prirodno okruženje u kojem bi ga trebalo prikazati. Čudo nastao je u suradnji sa redateljem iz Brazila, Gustavom Beckom, i u stvari iniciran je Docs Labom i Danskim filmskim institutom i meni je jako drago da možemo biti ovdje na festivalu s tim filmom van konkurencije. Inače je to jedna dokumentarna impresija o tome da li možda nešto je, a možda i nije. Uživajte.